Grupa TAP 011, koja je žarila i palila estradnom scenom 90-ih, ponovo se vraća na velika vrata u punom sastavu. Naime, članovi grupe Goca Tržan, Milan Bojanić, bili su iskreni do srži, pa je tako Goca Tržan priznala da je njena koleginica Ivana uvek pevala bolje od nje, dok je Milan Bojanić ispričao da se društvo opet zbližilo kada je Petersova prošle godine doživjela moždani udar, te su svim srcem bili uz nju. Ideja za naše ponovno okupljanje postoji još od koncerta u Areni 2011. godine, ali smo tek pre 2 godine počeli da snimamo nove pesme. Nekoliko godina posle raspada uopšte se nismo međusobno čuli. Sretali smo se sasvim slučajno po gradu kada su se dešavale neke promocije ili događaji. Svašta se pisalo, ali i nisu uvek stvari bile onakve kakve su se plasirale. Što se mene tiče, Ivana je uvek bila bolji vokal od mene, ali nikada nije bilo nesuglasica po tom pitanju. Članovi benda su umeli da kažu da sam ja showman, a da je Ivana vokalčina. Naši glasovi se odlično slažu kada pevamo zajedno i nikada na kašičicu nismo merile koja bolje peva. To nam nikada nije bilo važno, iako smo milion puta umele da kažemo da je to Ivana, priča Goca za Srpski telegraf. Milan Bojanić, koji je od samog početka u grupi, kaže da se cijela ekipa 2011. godine sastala u jednoj kafani, pa su imali utisak da se nikada nisu razdvajali na duže. Dodatno ih je kasnije zbližilo nemio događaj, kada je 2020. godine Ivana Peters doživjela moždani udar, te su svi kao jedan bili tu za nju da bi joj pružili bezrezervnu podršku. Ne sjećam se kako je pao taj dogovor, ali se sjećam da smo svi bili na okupu 2011. godine u jednoj kafani u centru grada. Vreme je proletelo, celo večer smo pričali i imali smo utisak da se nikada nismo razdvajali. Još intenzivnije smo počeli da se čujemo kada je Ivana imala zdravstveni problem, doživjela je moždani udar, a cijela ekipa je bila uz nju. Čuli smo se svakodnevno, bio je to jedan strašan period za sve nas. Bogu hvala da je sve prošlo kako treba i da su stvari sada stabilne. Ivana mora da vodi malo više računa o zdravlju, ali tako je kako je, priča Milan. A onda je najavio povrata grupe na velika vrata novom pesmom Metar po metar. Na Jahorini smo snimili kompletan spot za prvu povratničku pesmu Metar po metar i pritom smo se sjajno proveli. Potrudili smo se da zadržimo taj neki prepoznatljiv TAP 011 stil i verujem da smo u tome i uspeli. Jednu pesmu smo završili prošlog leta, ali pošto je naziv pesme U pomoć doktore, odlučili smo da je ipak ne objavljujemo u vreme pandemije.